Abategetsi ba Zambia, igihugu cyo mu majyepfo ya Afurika, bavuga ko ruswa yabaye icyorezo mu bigo bya leta, by'umwihariko kwishyuzwa inyoroshyo ngo ubashe kubona serivisi. Urwego rw'ubuzima rwa Zambia narwo ntirwatanzwe. Abategetsi bakaburira ko hari ibihano biremereye ku bazahamwa n'iyo migirire inyuranya n'amategeko. Uyu ni Hakainde Hichilema, perezida wa Zambia, yizeza kurandura burundu umuco wamunze inzego za guverinoma ye. Hichilema yatowe mu 2021 mu gihe ibigo mpuzamahanga by'imari byatangazaga ko ruswa yashinze imizi kandi yakwiriye mu nzego z'iki gihugu. Charity Musamba n'umwarimu kuri kaminuza ya Zambia avuga ko ubwe yihuriye neza n'ikibazo cyasobanuwe na perezida ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu, ubwo yari ategereje gukoresha ikizamini cy'amaraso ku ivuriro ryo mu mujyi wa Lusaka ari kumwe n'umuvandimwe we wari umurwaje. Umukozi wo kwa muganga yagerageje gusaba uyu muvandimwe we ruswa yinyuza hirya no hino. Reba umurongo w'abantu bose bategereje gusuzuma. Hari imashini imwe gusa, kandi nayo rimwe na rimwe izigira ibibazo iyo barimo kuyikoresha. Rero niba ushaka ko umuvandimwe wawe asuzumwa vuba, izina rye narishyira imbere, ariko nabikora ari uko nawe hari icyo wanje kumfasha. Iki kibazo ariko si umwihariko wa hano gusa. Komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa muri Zambia, ACC, ni urwego rwa leta rwashinzwe mu 1980 rufite inshingano zo guhuza ibikorwa byo kurwanya ruswa. Uru ruvuga ko mu mwaka ushize wonyine rwakiriye ibirego birenga 100 byerekeranye na ruswa yo mu rwego rw'ubuvuzi. Ibyo birimo naho abaturage bakwaga ruswa ngo babone guhabwa serivisi z'ubuvuzi no kugira ngo bandikirwe imiti. Monica Chipanta Mwansa ni umuyobozi mukuru wungirije wa ACC. Twabonye ruswa yigaragaza binyuze mu kutubahiriza nkana uburyo bw'imikorere, amabwiriza n'amategeko bigenga amasoko muri Zambia ntibikurikizwa. Habayeho kwirengagiza amategeko kwinshi hagamijwe gufasha abantu batabyemerewe ngo babone amasoko y'ibicuruzwa. Hamwe n'ibyo kandi twanasanze hashobora kuba hari abakozi bashinzwe amasoko basaba batsindiye amasoko udushimwe. Hakaba n'ikibazo cyo gukoresha nabi ububasha kubagira aho bahurira bya hafi n'itangwa ry'amasoko. Nk'uko bitangazwa na Transparency International, umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ufite icyicaro i Berlin mu Budage, ruswa mu bihugu bikennye ihungabanya serivisi z'ingenzi. Izo zirimo nk'ikingira ry'abana, igatuma umurwayi amara igihe kinini ategereje, ndetse ikagabanya ukunyurwa kw'abarwayi. Ikindi nuko igabanya uburyo bwo kubona serivisi. Mu 2022, komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa ya Zambia yataye muri yombi wari minisitiri w'ubuzima Chitaru Chirufia hamwe n'abandi bantu 4 bakurikiranweho amahano ya ruswa ingana na miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika. Iyi ikaba yarimo n'itangwa ry'amasoko y'ibikoresho by'ubuvuzi. Nyamara nta n'umwe uraburanishwa ngo akatirwe n'inkiko. Muri uwo mwaka, raporo ya Transparency International yahishuye ko umunyazambiya umwe muri 5 yatanze ruswa ngo abashe guhabwa serivisi zo mu nzego za leta. ACC ikangurira abaturage kumenya ububi bwa ruswa, ikanabashishikariza kumenyesha abategetsi mu gihe hari uyibasabye. Twavuguruye politiki y'igihugu yo kurwanya ruswa ikazatangazwa na perezida mu minsi mike. Iyi ni politiki y'igihugu cyose, kandi mu by'ukuri abaturage nabo basabwe gutanga ibitekerezo muri iri vugurura kuko dukeneye uruhare rwa buri wese. Politiki nshya yo kurwanya ruswa igamije guteza imbere umuco w'imyitwarire mbonezabupfura n'indangagaciro zafasha mu gukumira, gutahura, guperereza no kugabanya ibyakurura ruswa. Iyi politiki nshya kandi ivuga ko bitemewe ku muntu ari we wese kugira amafaranga cyangwa ikindi kintu cy'agaciro yishyura ngo abashe kugumana cyangwa kubona isoko.